Soifua Manuel Neas Freile, alo mai o tala o taiao o lau Samoa Entertainment TV. E siliel se lau tina fai pisini sel Pasifika iau fiai ma Samoa, lena tumutumu ai le potu fono le faltari malo le lava i songi, mai le ono i le fia na nafi. Mo le te tala aloa i eo le faalinga o lato o loa mai ata tusi i oloa tau lima ma tau lia i lava oloa i sitina, mai Solomona ma Vanuatu. Ile mamalu o le tunu una lolofia tu e mōli mawina al wha moe moe. Lo tau la mua ai le M4C LifeCon. O le tele o tina ia whaato au o maile i Samoa. Ma o lato mōli mawina le mātanga o fio le taulanga, ai o le tau saafia o tangata sa o lato feilo i atu iai. Ai maise o le pulenga le M4C LifeCon o lo ngafa, ma le tāpena ina o le nei fo i wha moe moe po le whaalinga. O le Pacific Women's Market Expo e tolu aso. O le so, o le awhaiai lesi whaalinga le maketi funga lei, o le mota tulisi mo le muliane, ai o whaalinga o la o me tau lima mata tutusi. O le whailo i atu o le whailau tusi mua a le malo Australia mo le atu Polynesia ma Micronesia, ma le vaengo Australia ngafa mati na le Pasifika ai o le vai fafu ma whata wa inga ilo tātou palemia, la ulian mali tōpula ta i vau le asona nafi, na toe whaawa wai whaatala noa ngai mata upu tau Pasifika e au fiai suinga o le tau a o tāpena atu tā moa mō le fono a le Pasifika le whai e palau i se taimi o tau sanganei. O le whailo inga le na whai e le official palamia a wai atu iai komsino Australia i Samoa Will Robinson, Mark Tedestal o le whaulu o le malo Australia le whaatala noa ngale nei e tolu aso o whaasolo. Mai sa toi a whea i fo i le whalawi lo le like le Pasifika le na whai e Brisbane i le aso walu i ulai. Maulato a whea le official minister o a whanatura malisi o si o manga. Le fionga ale vena ale le vai sonei lava. Le o lo ngafa mamata upu tau i suinga o le tau. O mawai fo i le ama noa fio fo i ai. Ma le fionga le minister ya ale. O le lumana i manuio so o se atunu e wha moe moe le pulenga le lei ma whainga wha vai mautu. Pe ona sao noa le fionga minister langolango mtanga luenga o le palmia ma le kapaneta. Vui i inga sione o le whaipule o le itu malo whaasari lenga lima. Na sao noa vui i le whaasoa sui o malo mai toke lau o le atukuki niwe ma Samoa. Whaatatau i whainga whaavai. Mō pulenga e tali e tua i a fianga ai o mta upu tupu whaafosei. Le sao ninga na whai e le aso nafi. O le manu lau ti o le ta iala mo le atina e Samoa le Pathway for the Development of Samoa. A wā le wha mautu wina o le nofo le lei saonga le mu ma le saoltonga o tangata uma. Le wha mawhale malo o le tapue una ia ma tina e tomai ma ngā wa au tātou tangata anu ina ia wha aititi a fianga e pe o le mativa ma le o la whalo lo. Ia maua manua tusa ma ila tolo o soi fual si o manga ma ale ale ai maise o le mawhai o na maua ngā wa ai a tina e aile loto i whale. Liptia le sa vali le malo e talitonu o le taimi mua le ua whai ai le nei wha asua tāua. E tā ua le tāpena mamao ai maise o le mautu o fuafuanga. Ma whainga whaavai e tali e tuai ini mea tupu whaafua se i ono lamati ai soifua manui o tangata ma le tamau a inga o le tunuu. Ua tala whea ngai fo i le whaasoa ma fuafuanga anuanu mau. Ale malo mo le ngāre lue whaipa anga o i tutino le malo mo le tunuu atoa i le whausia o ta iala whainga whaavai. Whaasoa o puna oa ai maise o le whaatino ino o unanga mo le manui a lautele. O le wha moe moe na awa iatu iai le wha ululunga po kalame mo ati na e malo o whatasi, sui o malo mai fafo, ma pa anga ngā lulu e le malo. Wha la po tuputonga mta ngā rue ngā malo, sui o komisi o ngā rue ngā malo, ai o le au wala au lia. Ua tati ai le fola sanga lo ia il wha msinonga mo lana wha ai unga. O le mta upu o lo moli ai leo leo Lise Marish me te moli anga sfuluiva, mo la tōtu o ia le moni whaamtalanga na abatu e lisa i leo leo. O whaamtalanga sa tu sial te maita i tu stala na abatu i leo leo e sotanga i le maliu Professor America Samoa Caroline Sinava Iana Gabat. O le masino Februari o tausanga nei le na wala awal mta upu le whaamsinonga ma fongai i le aso sfulu ono le aso le talo sanga a le itua leo leo. Mo le whaonga ina o le moli maua papali i sia whikeao i le mta upu le a leo leo whaasanga ia lise peitai. E manatu lo i o tula i mo lise Casey Catherine Dalziel
E te tau lava o na so e ina alfa amtalanga lea I lona tūlanga wha moemoeina. Ma whina wane sa tau ma whaile mōli maulea e mana tua vaenga o lana wha amtalanga ma wha moemoe I leo leo o I tū sa te tau na tanga iai le so e ina pe tāla whenga iai. E o lava ele tūlanga o le mōli maulea a o le imaliu sa fasilingia fo ile iai o se mōli mau tū o lona ma fau. Ele malele ma whai iai o na mōli mau o le tangata ua maliu. E ono a fiai fo ile a ia tau, a le o tua ia ise wha amasinonga tonu. Ua tatia tuai nei le whai unga a le whiongal wha amasino, ile mta upu lea ile asolua sulfitu al maasina nei. Pe talia le mōli maua le ua maliu le suenga o mōlianga a leo wha asanga ia lise. Tala na altai au lau Samoa Entertainment TV mai a pia, ai turi loa mai tatou tala I vai whanua ile fia na nei.